المنافق ثلاث قلت ملتو منافق أكن جاني حبيبي ملتو منافقات تكوني منافق أنت هنا من جمال أنت منافق نو نما نجان كان جيران أمانتين برانة علماء نتيم تبي علماء نسر راكات قراتنيس تنو متورا دقي فنوتنا تكمل لكم نبي تشنيس كانوما كتاب نيس كانوما نما سوشيال ميديا تجيرم ملأ أمانتين تجيرم كتاب نساني حديث نيس سانوما ورد سلفات سانوما أمانتو متن رجلاتني ودي قال له وان بيكا دلغني في وان ولا لان دلغن ولد بيكا نمني وان غري رتي ديدا تاوجرا غرتي غري يو امچو فدي گلگل خنان غري ادا ام دابر غري ادا ام تنمني فيمس توداف وان تكدر دابچو داف نمني ار غرتي اجندا نباباس يا كفر ودان ار غرتي امني غرتي اجندا باس نين كفرا بري ميك انا كن نتني ان اسلام مانين ديسا ديليت يچ قلقل فداتين يسوس غوفتا غورد دفا جچو جرو مال امتن اركتن امت ولالا حيوان كيس ربي نفيده امت عقلين الراديمته مچينو كننتو نمسا خرانيو امت مچاي ولالا كيس ربي نفيده سوشيال ميديا هندي انو ما بخجتي كوابرتي سغودو في اكنمته مال يا واسني خان ما دغيفه يران كناف يا ربي علماء انو كيس ديسي او علماء انو كيس يراچو بات كمتان علماء بكتن او سودفت اكننتانو ولالا كخيا في خيساني خناتو بكتن ابوك بك علماء بي علماء دما جرتي ولالا ولت فجر ملتو قياماتي امه غرتي ولالان غرتي بك علماء فرچون كنو هوجي علماء فرنه حرامي فلال غدو فتوى غدو بك علماء بونه غرتي ورساني ديسا جران ان كرمان سنينجا يعني منك سنتاتي تويدا نما توكو برسيفت سيرجال ماتي تي برسيسي آلي تي برسيس الله كي برسيس كسوشيال ميديا اي خدانغا تركانفته حديثا فرد غافا سنجي وان فرين كي سافل دجري افرأيت من اتخذ اله هواه فري قال لي ربي ندو برجران ربي ندو اتيو قران في الدي حديث سفدا يو كان في الدي كان فدا دب اقلي لهن وفاجر اقلي نوفت اقلي تن اتفايدم اكتفايدم قد بكتفايدم ولو من نمبوسو نمجيبو اسلامي نما ساتي لاجرنا ما نمني ولا سوداتا اي انت من اي نوت هو ار يو ات يو اس اي بريزيدنت دمو مو مينستر ايتوبياتي مسكينه كخيا ايتوبيا كزيرو بيا عربا جيرو بيا فرنجي جيرو اتي مالي يو كم نمو غوتنو ما ربستا فيديو من مرد ليدا لبون سير كان جيرتو بر شيكوتي دوتا دنگا دراسوتا دوتا سوشيال ميديا رايس دنگا تركان فتة اگر دنگا تركان فتة بق علمي دي سي ميك اسر ربو وانا تيرو ماما بيان لالا شيخ روبي لالا اينيو لالا هندي سي وانتا ترتيب ربدي نمني وابيكا نبيكا نعم برتن علمي رتي اكنا علمي نكنا برسن جيران علمي نكنا علمي تكون اكنا مغوتي ركوبا انا مالي اكيدو متيا سري كراكيا سري نمني هندي كافرة نمني هندي دجالي اتي غرتي اتي نمان دقي فد ابو حبيبي نمان دقي بر مال جنن نمني غاري جچون فرنجي نكت يونيفرسيتي اكجتو غاري جچون خوا دقي فتو خوان سن دبسو وان سن ايغا دبسي نما برسيسو وان سن ايغا سيس بنما بريسو ودي قال لي خوان سن لك ارو دنديو جران ما كراسي سولي دنديو درا غول لسنر نما اتي غرا خنان ربي سيك نبي محمدو درا وانت دفه ان دغيفدو جرجري دغيفدو ريسبوندي غدو فين جرجرين قبچو دغيفدو غافي نمني سيغافتوس ولي قال لي يا دنا مره طمري نبي محمد الربسني وانون دجانيني غافين رافرت افرغت منها في التير رجال طمرتي حميم اچرت قران تقرا كوني دچ اساتي متي ولا ليس متي اوف بران امنه كوني وان اداتي دينك اداتي جران اتي نمن جران لا اله الا الله برسيسا وان اولانتو نبي محمد توحيد وقامي برسيسه لوفتني مياس بود ابو معاذ اسلام مو كافر ونمني سينجه مال جتان ولي قال له سو في ججب جران امن سيسو في كفر سيسو نرك ربي جرتي فرعون كافر غدا سنه دقيتو توحيد يامني موسى جالتمان غدان على وجه الارض نمنك فرعون كافر غدان هنجرو كفرعون نمنك انا ربكم الاعلى جديمتي هم بخربين كينن قچيله ازلت سابر رئيسه سنو موجين وامي قرابرني اكموتي وجتي هاسون اكدا عوت نميامن
أكو أبسط نما يامن وأن يهشر الناس دها رجاء في فدته نمك عامل سني رجاء فدته أمني ولي بسوشيال ميديا بر تيك توك يرو سني تبر أمة يوم الدين قويا قرتي بلما قوي أيانو قد قرتني دبيتي ولي باني بر مناظرة بر بين الكفر والباطل دفيتو خاني ربي جوفي كاني إرجما ربي راني سند دفيجون يا قوم من خجون أتي ربي متكيسان جون ولي دفيجران لقال له كناف من مال نقول جرسا يملا تتقص so يعني نو علميتون كلنا وما أوتيت من العلم إلا قليل نبي محمد علمي واتك وكبمله بيكا إساولي رحمان تجرا ملائكة جرا ولي قال له قرتي وقل رب زدني علما جدين بون في النتيسي علمي نادى بلي يجي ربي يخرج بري خرج جنن علمنا خرج جنن والربين علمي تنان نمتي سجرنا يو علمي كل ربي سبحانه وتعالى نغني ولي قال له so ilma nama khasirra komentu matak kan yosi mufatchise aqida islamumma ke sambahu ilmi nama garte ilma nama kan wa minan nas wara nama kafarsisu jira jere mi rasul nama kafarsisu salatu ma kaysa ille wara salatara nama ari jira jemiti nama derese hundi ummatan wasatan litakunu shuhada ala an-nas jiddut yadem social media kan asirra munafiqan mujriman fasiqan enyu asirra jira jiran wali galle nama طرف الراجة متك فرتي ديمو جرا نما ولي مربط أمني ديمو سنة دقي وامزا وجوا سويتوس إفيفو ولا رابسيتان إذا راي الفتي أبساساتي سمان أرجع محمد محمد بيان مركاني رفه دانغا دريه وان نمان نجل نمان جاجرانا سايو مخي ينقونيس يرون أركيتو ماني ما كلبي حيوان أكسي عادتي ولنجا دريه ولنجت نمني دينا براتي قيو متوكو أليف باتا براتي كان نمان نجلو وإنك لعلى خلق عظيم جرينا بمحمدين هلا في عمل غاري أين يرابر نجرانا هلا في عمل غاري جول كريستانا نرى قبل غاري مالي أوسو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صحابوني يقول قدون الراتي أبا بكر عمر عثماني بلال يتقوني هلا نبي لالنيتي أبي أساتنا كانت تفرطان قرتي هلا إساتني كان فرطان قرتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمرمون مجرتي بر كوت فيدي رجع كريستانا في إسلام جدو مشرك نبي محمد في مشرك مكة دبيت جدوسا ماتي ساتي في كان جدوس حتى صحابوت جدوس نما ترتي ورما أمنتي تكاكو جدو له آية رتي غري نكنا فاما غري نكس فاما غرا صحابوت ديبسن غرا إنيو ديبسن غرا إنيو ديبن هانكا غرتي مرتي ويرتي ولي غلاني أتيم بيت وان بينهم هم بيخو جدي وان تكتم بين اتفين دركن نمنخون نا انجفتاف هم بيخو حبيبي خيان علمي تقوتا كان علمي كيسان جرا نمني أسرة الشيخ عالم فتوى قد أجرين وخا ينجرو علماء إن بيخيس جرت علماء إن سوشال ميديا رنجرتو بيكا انجرت علماء إلا فر جرت يو نصيبت تكتك في الدني قرتي يرو فيديو في النمالي لفر جرتي إساني تجدي بسا مجلس علماء قبدي مجلس الشورى قبنا الحرام والحلامي قرتي قدر رفتك إساني تجدي بسا وانتوت إسلام ما فالليس يرو أقرتن وانت كدرد أبتشون دركما من رأى منكم منكرا فليغير بيدي وان هركان غوتو في وان جتشان غوتو في وان دبين أن ديبستو جرى رقادان في ددا يوخان دقا دبتو تاتي في دد رقاك ربي نوجامتي يوخان دقا دبتن تاتا في ددا آتيس في ددو كان أخونا دقان وردي موتو أرقي دبي مرتفة يا جماعة الإسلام هل تاتن هيسا أجند ساعة سدي سقل قرآن تيسن فايدان تك خيسان قل لجتشو كليسا سنو مدبتن أرق آمتو قرى سوين جتنيتي نمني وفي فول قبتك آمتو قرى مرتي خانا قرتي إسا فرچيونا هكا فرچيونا دليل قرسيونا جري وفي فو الداباتي دمي برا أمتي جتشو نمني نما جدو تاوس أنوان أرقا وادا قيفر رقون دردم نيچي بيكم ستك آخي يرتين رفو سنبرا يعني بيكا نمني بيكا يفسي تيك توكين نمني خمني دبيتك كنما وردفيف فلورا ملينا تكو قباتيف بيكا أتي بيكا هواسا كناتي متي maybe والله لا هواسا كناتا أملا ولي قال لي كناف وان أركنمني أوسو وانوماتيك أوسا وليتي ميخونا أكنا جابكتوني جرنا دبيتي ياوني فرطا دبي أبو معزوي غافة دبي نبي محمد دي دمال وليتي قبدا ربي جتشا والجالتشو في ربي جتشا والجبون انجرتو
gartee sab'atun yudhillumullahu fi dhilli khanjam me ututa san keessa rabbi jecha nama walitti dhufe rabbi jecha adda deeme rabbi jecha si jibbuun danda'a bar Imaamuddin gandummaa fi miti bifateetii fi miti angooteetii fi miti haalaa fi amala kee ilaalee kana biyyichaatiin walitti hin deemne karaa isaa deema nuun jee yoo karaa san hin jiraanne ati isa balleesse ani rabbii jecha sin jaaladhu si jibbee gaafa sirroyte ati gartee saahiba kiyyaa saahiba si godhadhu akkasika addaa deemu takka namatti himanii ni dhiisan waan biraa itti deeman kalee isaas sanuma itti himtee arraas ittuma himtee boruus namatti deebuu miti ganduma takka deddeebuu miti ummata social media ka addaa keessa rabbiin ufide jiran haqan fudhatu namni namaa arrabsu hundi arra waa himna jedhee sirra deemu haalaa fi amala isaatuun tolfanne namaa arrabsu maa deemtani bar rabbiin eega islaama taate tawhida qabaatte ummata tawhidan qabne yaami jee nutti ergee bar jarana guyyu qul huwa allahu ahad isinin jee faayida qaba deemi ummata barsiisi ummata kanatti wa innaka latad'u ila siratin mustaqim ummata kee kana yaami karaa diinaa kanatti tawhida yaami jedheen tawhida maan barsiifne allah ummata kana maan barsiifne hundi ajandaa godhatee bakkuma hunda deemu obboleettii te tandaangaa tarkaanfatte social media irra jirti ta caffartu ta hijaaba dhiifte nama tokkoo fi miti walii galle hedduu social media keessa jira gorsa namni mana sirreessi imaama so manni nu cinqee waa isin irra beekeen wallahi haqiqatan irra wallaala social media irra yan naam Abu Muaz gudu siree bibi maal taate what is that sharing what yeah what is call me din so يعني جندا أما ومغرتي 10 من نواقض الإسلام علماء إلا فخاية ولي قراني حديثة في وانتهم دان جولي تليجرام خيستي حديثة تاتو قرآن ستاتو فالت أكنا سيبيده فالت في الدبكو كنا كنا جاء إرّا إرّفته انتهى الأمر هكذا جرانا هل كانوا دا وليك أبمتني أمتا تويدا بين أمتا تأفر جر أمتا سر برا دور كادية ما دورا deema sirbara dhoka tooyida barsiisa salaatan beeku manni haraami falaalin beeku aqiidaa maaltu techisan aqiidaa raqoo qaba aqiidaa hun beeku dhagaadha moo waan nyaatani waan dhuganitti mee gaafadha aqiidaa jechuun maali jaan afaan isaatii miti kawaa xiqqoo qaree'uu dhibaa jirti nuhuu dhibde anaafituutti dalaguutti hin jirru aqiidaa ta'u nama fituute islaamumma nama dhaqqabsiin jaan aqiidaan garte tooyida jechuun maali aqiida jechuun maali salafii jechuun maali salafa jechuun maali خوارجا جچو صوفي زبين بيخا ورته شيعة بيخا نمچ كان راقو قبر ما دغه مله نمني الدنيا اتي نيوغوتن ان سلفي دنجوبر ان اسلام ما جلابر سنك جچ ديم سكيس هوجين كون جچكم بكيت موغ بكيت دفو قبا مله نملا فاقي ان سلفي سين نجوبر ربي وقولوا غرتي قولوا اسلمنا جبر اور ربي مسك مياتو اسين نوتون اسلامون اسلام الرسل امام الدين ديم اسلام ما سين يون سينجره عن إسلام رتين على النجار ربي مالك إبراهيم من أسلم قال أسلمت لرب العالمين مرجان إبراهيم بنت ترى if سيني أدخلوا في السلم نجبر ديم إسلام ما سيني بويون سجى إمام الدين الرين لولا برا جندا قرن أبو ماز قرته نما يخونوا خوفياك أبو نما إسلام نما تويدا أكن ما نمني خون أكم جاني برا جندا قرتان سيني مسكمي اتفكني اتهجدو اتدلقي إرتي والجبيس ويران meeha waltaanu gaafa gaalli gartee duuraa imaamni gartee dhufe imaam warra duuba maal gaafatta nuu tartiiba dhabe ummata miti ummanni fayya qaba ummanni caffaru jira anaafeeti magaalaa biraa jira ummanni magaalaa biraa jira walittuu dhufuttuu hin jirru arre ummanni gama nu bira dabranii kutan ummanni caffaru jiran dimokiraasii keessa jiran ummanni hundi akka biyya faranjii jirutti caffaru jiran diinaa keessa quraanni fi waadiin ukhraa ummanni dirree biraa jira dhiisee jira ummanni achitti quraana quban qabu mee ijoolluma asirra teessee dubartii fi dhiira quraana barsiisu jirtu mee garuma 5-7 lakkaa fida hundi manguddummaa wal dhollomuu qabeenya warraa nyaachuu wal arrabsuu mata duree nama tokko godhachuu kaan gaggaragalchuu viidiyoo Mahammadii fi viidiyoo Hamzaa ciraniituma addunyaa tana baxabbatu arraba boru gartee si fuudhanii majlisa si geessan laal sheeka jaaniin laal akka nama arrabsu asas jala baratee سيف درس شوفيرة قرتي حدثنا عن عمر كنا جا قرآن أوفا أسقول في الربصو ما على أمانتين كنا أمانتين سين فيدين نما نفيدي سيم فيني لما تقولون ما لا تفعلون قرتي كنا فرب نهالافسو ترتيبة والتا إن قدم والتا محمد ديسا وان كنا ولين جارمي تكون ديما قرتي قري قرد ولين أساو وانا أسوي تنمترم في دينا
bu'aan qabdu ummanni tawhidaa baratu nutti asin baasina taamzaati osoo boonyu isinii ammas nu tabiraan boochisu jirtan wallahi tabiraan boochisu jirtan sani wajazakumullahu khaira jazaa an karman isin jaa ani warra gartee waan barate ummata tawhida diinatti yaamu hojii nabiyyoota dalaga bakka maaltu naange kan abbaan fadhe amun abbaan fadhe gama saadimu Abu Muaz akkas inshallah alaikum salam bayna gudak inshallah yeroon qabu warra na jira jirtani jira naan bisaan of qolcha gaafi takkan qaba warra gaafi deebisa waliin godhu qoleen keenya lachuu gara lachuutu jechu warra waan aqidaa kanarratti munadara waliin godhaa jirtan akka nu tokkotti kana wallaalaa tokkotti gaafiin isin gaafadhu hawaasaaf bu'aan gaafiin isaa wal gaafatan tun asirratti miidiyaa kana gubbaa fidanii haasawaa kana asirratti gaafitan wal gaafatuun bu'aadha qaba moo miidhaadha qaba hawaasaaf takka lammaffaa hawaasa kana aqiidaa yookaan barnoota diinii barsiisuutu irra caalaaf moo gaafii fi deebisaa kanarratti hawaasa kana namni kun namni baratiin ammoo wallaalaa ni burjaajawaa waan kanarratti namni hedduu burjaajawaa jira viidiyooleen isaanillee jechoota fofoqota illee keessaa qabdi ciramaa hara tiiktook qofaa miti gara FB'tiin gara hedduun faca'aa jirti wanni kun faayidaa isaatii fi gartee bu'aa isaa kamtu irra caala waan kana agartanii jirtan ilaaltanii jirtanii soo an akka gaafitti hawaasa kana barsiisuutu irra caalamoo gaafii fi deebisaa kanaan gartee nama hedduun tokko qoftiin taa'ee si daawwateef kana gaafii fi deebisaa kana qofa jala deemutu irra caalaa hajoogaa akka gaafitti hunda keessaniif waan gaafii qabu yeroo waan hin qabneef maayikii isin rabbanadhee ijara na hambisaa galatoma. Bareeda haasti mashaallah. Ustaad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Muaz akkam jirta? alaikum salam obsa Numa jirta? what's going on man birthday Warra Ameerikaa kana warri Ameerikaa fi warra biyya warra Egypt jirtu nu saayitanii nu jala jallistanii. la I know you keda Garuu Sama joodee Ustaad Muaz obboleessa biyya kana jeetan deeqaa takka dubbadhu. Egypti eddeenu tu itti barga haleena tu itti kan maki mana deewsa. Tawa jira dhiifama. Koosu badhaati. Ay haleena tu itti sanii maki mana daayyeetu bakka kan tura ani gaafii xiyya gaafadhee jira inshallah barnoota Garuu waan ati jette kana waan ajaa'iba natti. Yaaboo ana deebisu gaafii Isaan dhaggeeffattu Abu Sabraddiin. wallahi eegaman isin bira seenee booda ijoolleen zoomii keessa seenee jirti beektaa wanni kun fardiidha akka xiyyatti natti fardiidha an deebisaa kana silaa osoo naa deebistanii osoo haasoo biratti hin seenin Beesi deebisuu yaaluu Abu Muaz. yalla go ahead yeah Laal dubbii bareedduudha hoo rabbi umrii isin haa dheeressu Abu Muazii fi Abu Sabraddiin illeeni. Akka nama tokkotti ani miidiyaa kanarratti ajandaa namaa tahee mormii takka keessatti illee mul'achuun barbaadu yeroo maras numan ja'a garuu dirqiidhaan gizee laagaa gizee nama qabanni jirti. Amma dheengaddaa nama 300 fi wayi manumaa kanatti Hamzaan Sheejjaabir dhufe gaafiin dhiyeessee Hamzaa Sheejjaabir hawaasa kana gartee waa wal karakkaruu barbaanne garee uumnee gama keessaatiin yoo wal karakkarre akkamii jennaan maali dubbiin akkana bareeddu nuun jee innaa nuti amma nama tokko jira masiinis nama biraadha hoggaa hawaasni kun ni burjaajawaati keessaa wal mari'annee yookaan waa barsiisna asirra fiduun hin barbaachiftu jennaan namni tokko maal laan jee beektaa ati ilaalcha hawaasaa qabdu sirreessinaan jee hawaasa kana hooluma godhuu keetii naan jee hawaasni kun bar ni yaadaa bari waa adda baafatu ni beeka kun tuffii hawaasaa qabdu ilaalii naan jee achirra maaliin adda baaseef waa wal mormuu fi waa inkaaruu wal dhabaan jeen fakkeenya tokkoon kaaseef namni dhalate kun guutuun azaaba qabrii jiraa jeddaaltu jira jechaa dhufeen jeen amma wal mormaa osoo hin ta'initti hin jirtuun inkaaraa waan inkaarru kana keessaan inkaarree ulamaa ifatu waa gaafannee akkasitti deemne malee kun wal burjaajeessuu taatii dhugaadha hawaasni illee ilaalcha ni qaba wayillee adda baafachuu ni danda'a jenneen wallahi akka nama tokkotti akka namni hedduun nurra laalu jirus numa beeynaa nutillee wallahi akka nama tokkotti an tiktoka kana yeroo meeqan haqee gara waggaa lamaatiif illee hin fayyadamne jechuun ni danda'a amma dhimuma tokko qofaaf hin fayyadamuu barbaada ijarraa nu hambisa warri gartee ijoolleen tuyyaa'oo qaraati jirtii bakka kanaati maa goota jettanii nu cinqamtanillee nu offolchaa dhiifama nu godha kanaatti hin deebinu wallaahi hojii teenyallee miti fadhii keenyallee miti adeemsi akka ammaadhaa kuni walumaa galatti gaafii Abu Sabraddiin gabaabsee deebisuudhaaf inuma. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jallan hedduu galatooma gaa inshallah carraa nu kannuu fi gaafillee nu gaafatuudhaaf dhugumatti akka nuti daran bootaa gurguddoo isinii qabaannu nu gootanii walumaa galatti gaafin obboleessa keenya Abu Sabraddiin gaafate
gaafii deebisaa gabaaban deebisaaf inshallah. Obboleessa kiyya Abu Sabraddiin bu'aa takka hin qabu dhugaa dubbachuuf mujaadalaan asirraa munaazarallee miti tun mujaadalaadha. Mujaadalaa rabbiinoo Yahudaa fi Nasaaraadhaanuu illaa billatii hiya ahsan walaa tujaadilu ahlal kitaab illaa billatii hiya ahsan jara silaa jechuun amantaa biraa saniinuu humaa jechuun bu'aan qabuu kana ittillee amannee jirra akkana gaafii ta'e gabaabsee ogguun si deebisu. Kaan immoo nuti mujaadalaa dhiifama hojii amma eeda akka maleedha. Akka malee jechuun dogoggora walumaa galatti ana hawaan san haasawuu ture. Immoo garuu yeroo dheeraa san wanta kana irraa haasofna jeen seenne dhimminan seeneef dhimma bira. Dhimminan waliin haasawaa burle waan biraati ta'e waan hin seeneefii miti. Walumaa galatti immoo dogoggora ta'idaatilleen tasanduraatilleen karoora fuulduraa immoo dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kan irratti hirmaachuu itti fufu nilleen qabnu isin nama nurra guddaati nu yaaduu keeysaniif wallahi dhugumatti hedduu galatoomadha. Diiniif yaaddanii diin birallee dabartanii nama isin boodaati dhaloota isin boodaa ganaa ol deemu saniif nu yaaddanii hedduu galatoomaa barakadhaan isiniin jaa. Inshallah. Bareeda karaa bareedaadhaan naa deebistee galatoomi waan inni personal godhe akkasitti akkati dubbattu fedheef illeen waan kana keessa siis harkutti hin diraan deef. Anamma obboleessa Hamza Sheikh Jaabir illee bilbilisa walii qabnaa walitti yaannaan hin beekaa maama beeyan akkasuma garuu yaa obboleeyyan kiyya qaqqaali. Amma Sheikh Jamaal Faadira jaraan hambisaa yoo namni garii akkanuma TikTok gastii qofarra waan jiruuf nama beeke malee nama ilmii qabu hedduun kan nu caalu namni beekumsarra nu caalu nama carraa harkatee dubbatu caala beekaan hayyuu meeqaan nu jala taa'ee nu dhaggeeffatan nullee haa ajaa'ibu hedduu taa'ee cuqi. Garuu namni hiree isin gootee gastii gubbara isin fiddee miidiyaa kanarra isin fiddee fooddaa tanaan as baatan yoo dandeessan obboleeyyan keessan ka islaamaa waan takka barsiisuu irratti xiyyeeffatanii yoo waan har'aan tana nama tokko wallaala jalaa bilisoomsitan yoo wallaala san jalaa baaftan irra caaltuun wanni san irra hin hafe. Irra caalaan keessan nama baratee barsiisee je yoo aqiidaa taates yoo quraana taates waan gartee ummata fayyadu irratti yoo yeroo dabarsan irra bareeda. Yoo wanni akkanaa kun dhufe ammoo beekarra jira ulamaa'idaatu jira namni gaafii qabu. Dubbii takka fa'aa ta'u mutashaabihaa taate ta'u namarra wal fakkaatu gizee namni asirratti haasawee namni gariin siboo islaamummaa tana keessa akkam jedhu nama bifuu xarfarra jiru jechuudha. Karaa deemuu dhabu akka jiru wallaalu nama walii filatu wallaalu waa hedduu takkaatu jira. Wallaalaa hedduu jira kan miidiyaa kana fayyadamu. Kanaaf nama barateef waa hubata malee kan baratiin dila sun dammoo akkasii waa hubatu. Wanni kun miidhaa isaa turre caala an akka kiyyatti. Kanaaf beekaa hayyuu sheekkan gurguddaa qabna waan kanaaf deebisaanii godhanii isin shabaabni keenya lafaa dhufaan yoo dandeessan waa barsiisuu irratti xiyyeeffannaa nu godhaan jaa akka obboleessaa tokkotti beeka isinitti maddiyaanii akka obboleessaa tokkotti waan dandeessaniin hawaasa keessanii tumsa. Beekumsa xiqqaa isin bira jiru hawaasa keessanii qooda sun wallahi santu bu'aa guddaa qaba. Yoo namni tokkollee taa'e namni khayrii malarratti namni kumni takkaa fi kumni lama taa'ee si dhaggeeffaturra namni tokko si jala haa taa'u nama tokkichi sun waan takka yoo sirraa bade maasha Allah jazallee qabda galatallee qabda san namaaf rabbi biratti illee kanaatu irra bu'aa qaba. Kanaafuu galatooma Ustaad Abu Mu'aaz Asoo Keeddamure dhiifama naa godhe hedduu inshallah waanin yeroo inti xiqqoo taateefin isin saame obboleessi Abdullahi Abdurrahman Obsa Ziyaad Sheikh Jamaal hundi keessanuu ijarra naamsaa galatooma yeroo gaarii na qabadha. Warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sabraddiin Habibi osoo dura afwan Ustaad isin afaan bu'e inshallah ijarra naamsaa. dhiifama hundi keessanuu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum. Masha Allah. Obboleeyyan keenya Abu Mu'aaz nama qaalii akkaan nuti qabnurra rabbiin umrii teessee haa dheereessuu fidaqallahu jechuun hin barbaada. Akkasuma obboleeyyan kiyya hundi keessan Ustaaz Imaamuddin Alfaati Abdurrahman Abdallah warri asirra jirtan warri jala jirtanillee hundi keessan Obsaa fi Ziyaadis rabbiin gartee isin haa jiraachisuu. Wallahi yani wanni hedduu na qoche edaa za'aa sagalitti rafe za'aa sagalitti jechuudha. Hedduu obboleeyyan kiyya guyyaa idura isaan miidiyaa kanarraa munaazaraa tanatti dabalamaniis walumaan turre yeroo san bifa tasgabbii isin deemtaniin haasawa tartiiba qabu kan isin jaalachaas dhuftan san
gaafa karaa kanatti isinirraa garagalchan wallahi hedduu takkan gatti hedduu take. Kanaaf obboleeyyan kiyya Ustaaz Imaamuddinii fi Alfatih hadaraa wanniin isiniin jechuu barbaadu wallahi nama nuti abdannurraa tokko isiniin kun nama amantiin tun isaaniin tiifamti jennee abdannurraa